Rođen je 11. oktobra davne 1811. godine u Austro-Ugarskoj carevini na teritoriji današnje Mađarske. Međutim, ono što je nama mnogo zanimljivije jeste činjenica da je davne 1831. godine sa porodicom došao na teritoriju Beogradskog pašaluka i osnovao prvi kneževski ured Beogradskog pašaluka za gradsku čistoću. Večeras je godišnjica velikog čoveka, velikog zadužbinara Srbije i srpske čistoće, gospodina Franca Lista. Da li znate ko je bio Franc List? Ne. Čuveni muzičar, čini mi se neki. Tako. Osnivač prve gradske čistoće na teritoriji Beogradskog pašaluka. Aha. Po čemu je dobio ime List. Aha, sad ste mi prosvetlili. Kada su jednom prilikom upitali gospodina Franca Lista koja je vaša najveća želja u životu, on je odgovorio da počistim svo lišće koje pada na teritoriji Beogradskog pašaluka. Franc List. Trud njegov i zalaganje za uvođenje prve gradske čistoće na teritoriji Beograda je pohvalan čin, tako da smatram da će u budućnosti njegovi napori doći do izražaja i da će grad delovati mnogo čistije. Davne, 1847. godine, gospodin Franc List osniva prvi list posvećen isključivo gradskoj čistoći u Beogradskom pašaluku. Prvi list zvao se prosto List. U suštini svaki njegov napor je za pohvalu, tako da smatram da će imati prave naslednike na nivou teritorije grada Beograda. Dobar dan. Recite mi, molim vas, da li ste čuli, izvinite što prekidamo, da li ste čuli da se 11. oktobra slavi rođendan velikog čoveka Franca Lista? Nisam. Da li znate ko je Franc List? Da, kompozitor, da. Izvolite. Da, dobijem list. Hvala. Ne, reč je o tome, da je on jel žurite? Da. Dobro, bit ću kratak. Davne 1840. godine Franc List je sa svojom porodicom došao na teritoriju Beogradskog pašaluka, koji je tada bio pod turskom carevinom. Prvo udruženje gradske čistoće Beogradskog pašaluka i prvi časopis posvećen gradskoj čistoći pod imenom List. Danas, da li mislite da Franc List je potreban ovom društvu u smislu podsjetimo se, Franc List, sem toga što jeste bio, kao što rekao ste, poznati muzičar, bio je veliki ljubitelj prirode i možda čak i prvi ekolog. Ne bismo vas mnogo zadržavali ako žurite. Pa da, žurim, ali... Samo sam hteo još da kažem da sem toga što se bavio čišćenjem i gradskom čišćenjem, Franc List je osnovao na teritoriji današnjeg Beograda, koji se specijalno bavio održavanjem čistoće. A mogu da vratim ovaj list? Možete samo, ako želite da ga položite na bistu Franca Lista koji slavi rođendan. Pošto žurite, samo ćemo još reći jednu stvar, samo trenutak. Franc List je, sem toga što je osnovao prvi časopis posvećen gradskoj čistoći, dosta pažnje posvećivao i negovanju dece. Volim decu i male životinje, skoro kao što volim i lišće. Jednom prilikom kada je bio u poseti carskom dvoru, to sigurno ćete dobro znati, Franc List je, ne samo još to da vam ispričam, rekao, citiram: "Nema ništa važnije na ovom svetu od lista." Od list, sjajno, veoma poetično, svaka čast. Hvala vam što ste pristali na razgovor. Neka mu je večna slava i List.